استودیو رادیو ریباز اف ام گودار و شوپینرین می هجال هر دری دم باش نه دما پیشکش کرنا بول تنه دمجمیر 5 فرمو گرنتین سنوچا اندام پولیتبیرو پارتیا دموکرات کردستان سوریه و سروک کمیته پروندین درو انکسه کامیران حاجورات گینه گوتو دانستاندنین زندید دمان هذا نبرا وانو پیده توننه لین آلین سیم هنه دخوازن نزیک بونه که نبرا هر دو آلیان دا چه بکن و کار سرویه که دکن بر پرسری قسنا گشتی پارتیا دموکرات کردستان سوریه عبدالکریم محمد راد گینه گو گهارتنین لدوری روددن لسروان فرض دکن گو خیک ریز بکن لپیویسته پیده هنده گافین باش برف انکسه دا باویجه حسن رمزی اندامی کمیته نافندی پارتیا دموکرات کردستان سوریه دبیجه گرتنا سرکردن عبدالرحمن آپوش آلیه پیده و دجاتی آنگو انتقام که سیاسی بو او به وینه کنها در فتک نو و با گو کاربن خباته که بر به هفره بکن و مافی کردان کردستان سوریه به دست ببینن دماش باجار قامشلی روجاوای کردستانی مراسم پیروزباهی سربازبردان عبدالرحمن آپو اندامی کمیته نافندی پارتیا دموکرات کردستان سوریه جزندان پیدش آلیه پارتیا دموکرات کردستان سوریه و لباجار قامشلو وکی یکم روز دست بیکریو تا دو روزان دی بردوام بکه دریدوانه که تایبت ده حسن رمزی اندامی کمیته نافندی پارتیا دموکرات کردستان سوریه دو بیجگو گرتنا سرکرده عبدالرحمن آپوش آلیه پیده و دجایتی آنگو انتقام که سیاسی بو او بهوینه کنها در فتک نو و بکو کاربن خباته که بهوره بکن و مافی کردان لکردستان سوریه به دست ببینن. في دمان زيدا قال لك هلوستي نيف دولتي هادنا السركريزا سوري هادنا بيكانين بشويكي دراماتيكي ونما زكو ايروتي غوتن بازارك سياسي دنا برا هر سي چار دولت هذا بتركارا لسر بارزقها دبي هروها لسر تياكوتي غوتن روجهلاتي فرات از دبيجم وكو امريكا كو اكنجيه بيجي خوي سربازي فردا ناخوازي تبلياليك دروجهلاتي فرات بيغانين جبركو بنجهكي استراتيجيه چدواري انرجي دبي چد سر سي سينور سي دولتايا جبرويكي دولت امريكي ونهي لدفي دبريدا افسقام كيري اكو بيكاتي بيك هريجبر ند برجوندو سياسات ويدا لي بازار السياسي ده تشتكي مستحيل تنه فصل يوسف عندما سروكاتيا انجمن الاجتماعية كرد لسوريا سكرتيرا بارتيا الوحدة دي كم روجا بيشوازيا سركردي كرد عبد الرحمن ابو ده لباجار قامشلو قلت كو صدما قرتنا ابو بتنج بركو دنج عفرنو كردايتيو انجمن الاجتماعية كرد بو والله انقلك كيف خوشن وانقلك شانازن وآزاد بون وسرقبونا وبالي مي هيجا چلنگ قهرماني مي بلنگي عفريني دنگي عفرين دنگي كردايتي دنگي انجمانا مي نشتماني كردي بو ايرو آزاد بو لناب قلبي خوا لناب ملتي خوا لناب هبالو بو قري خوا او بخو قرتناوي جي شرمزاريه بو تشكينا روا بو جبر ونهيوي وسوجيوي مزدن او بو كردايتي ذكر ام قلق كيف خوشن وام هبالي بارتي ديمقراطي كردستان سوريا والحمو خلقي خوا دركتناوي بيروز دكن حزار جاري سرخيرين هر دوی درباره ده نعمت داوود اندام دسته سروکاتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه سکرتری پارتیا وکاویا کرد لسوریه دیکم روزا پیشوازی سرکرده کرد عبدالرحمن آپو لباجار قامشلو جریباز را گوت کو هر چنده دیوارن زندان الآپو بلندتر دبون لناف خلقه ده رولاوی هر روز گرانتر بلافتر دبون خير هاتنا تيكو شري هنجا رحمة الله جيل بجل خير هاتي حميزة حبالي خو مالباطا خو بارتيا خو انجمنا نجتمعني كرد سوريا وملتي خوش ديركي حتى عفريقيا وإسلام الصافي وأمجر بجن هر ديواري حبسي من الدبو هر زندان ربطة تنك دبو جهتا نافد اللي ملتي تدفر دبو سيبن دايش من برزان من خبيبان زندان خبيبان هروها درباره سربازبردان سرکرده کرد عبدالرحمن آپو سیاست مداره که کرد دناف کسین بجدار ده لجه پیشوازی کرنا میوانان ده لقامش لود بیجه سربازبردان سرکرده عبدالرحمن آپوش آلیه پیده و جه کف خوشیل با ملت کرد
او بهێڤینە کو زندان سپی ببن و پێدێ هەمی گرتیان کورد bi taybet serkirda û alîgirên enekesê serbest berda û deriyê zindankirina Kurdan bigira û deriyê Eklêziya Mala Kurdî veke. Em dibînên berdana mamostaj zîndanê peyedê divê dema hada rastî cihê şanaziyê û kêfxweşiyê gelekî li milletê me wan bihêvîne jî derê zîndana wernegirtin û zîndan spî bin nexasim ji girtiyê Encumena Niştimanî Kurdî û dergeh vebêjî ji Yekrêziya Kurdî re nexasim divê dema hada ku milletê Kurd tevayî tê armançkirin ji bo derfet vî milletî derbas nebe jê tê xwestin bo yekrêzî hebe û çi kesê kurdayetiyê bike gerek yekrêziyê bike û daxwaza wî berdewam bê ji bo yekrêziyê. Di çerçeveya beşdariyê di bernameya dîbet de ku duh li ser kanala Rûdaw hata weşandin di bersiva pirsa ku gelo danûstandinên nehînî navbera Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê Demokrat PYD de hene yan ne. Endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û Serokê Komîteya Peywendiyên Derveya NKSê Kamiran Haco got ku tu danûstandinên zindî di deman hada navbera wan û PYD de tune ne. Haco her wiha got ku hin aliyên siyem hene dixwazin nîzîkbûnekê navbera her du aliyan de çê bikin û kar li ser wêyekê dikin. Belê ev çar rojam di civînê de ne. Bêguman her civîneka komîta navendî wextê lev dirûnê pirsê sereke hene vê civînê de nimre yek pirsa rêxistinî ye gelekî rawestandineka ferehî li ser rêxistinê çêbû û wextê rêxistineke weke ya partî hebe endamê zehf û gelekî li devera belav bûne ji ber penaberiyê û ji ber rewşa ku îro li Sûriya heye li Kurdistana Sûriya heye bêguman nexweşiyê me rêxistinî jî hinekî zêde dibin. Rawestandin li ser çêbû her hevalekî û her herêmekî û her cihekî ku heval lê hene pirsê xwe û girêkê rêxistinî û nexweşiyê rêxistinî hat nebehskirin û çareserî ji we re hate dîtin weke hemû. Berpirsê rêxistina giştiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Abdulkerîm Mihemed ragihan ku guhertinên lê deverê rû didin li ser wan ferz dikin ku xwe yekrêz bikin lê pêwîst e PYD hin de gavên baş berev NKSê ve bavêje. Berpirsê rêxistina giştiya Partî Demokratî Kurdistan Sûriya ragihand ku pêwîst e PYD gelek guhertina bike da ku nîzîkbûnekê di navbera tevgera siyasî Kurdî çê bibe bi taybet di vî dema hestiyar de. Berpirsê rêxistina giştiya Partî Demokratî Kurdistan Sûriya Abdulkerîm Mihemed ji malpera Partî Demokratî Kurdistan Sûriya re diyar kir ku mercê sereke ji bo peydakirina nîzîkbûnekê di navbera Encumena Niştimanî Kurdî li Sûriyê û PYD de ew e ku PYD girtiyan ji zîndanê xwe derxe. Her wiha hemî ofîsên NKSê li Kurdistana Sûriyê wernevekirin. Metirsiya li ser devera Kurdî ferz dike li ser me yekrêziyê. Mihemed her wiha got ku metirsiya li ser aliyekî siyasî aliyê din jî qels dike û baştirîn nimûne dema ku Tirkiye êrişî Efrînê kir. Tu cudahî nexiste navbera partiyên Kurdî lewma pêwîst e PYD berê xwe bide yekrêziya mala Kurdî û guh bide projeyên neteweyî Kurdî. Mihemed eşkere kir ku serbestberdana Apo cihê kêfxweşiya me ye ji ber ku Apo hate girtin ji ber raman û nerîna wî ya ku daxwaza Sûriyayekî Demokratîk Federal ji bo hemî gelê Sûrî ji Kurd û Şerkes û Siryan û Ereb ku heman rêbaz û ramanên partiya me ne. Abdulkerîm Mihemed her wiha bang li PYD kir ku çarenivîsa hevalên wan yên din yên ku çarenivîsa wan nediyar e eşkere bike. Mîna Behzad Dorsin, Fuad İbrahim û Nîdal Uthman ji ber ku ew berpirsin di ber girtina wan de ji ber ku wan dever kontrol dikir dema ku hatin girtin û bincavkirin. Şopînerên me hêja berî ku biltena xwe bi dawî bînin dubara em ê sernûçeyan bêne bîrawa. Endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û Serokê Komîta Peywendiyên Derveya NKSê Kamiran Haco radgîne ku danûstandinên zindî di deman hada navbera wan û PYD de tune ne lê hin aliyên siyem hene dixwazin nîzîkbûnekê navbera her du aliyan de çê bikin û kar li ser wêyekê dikin. Berpirsê rêxistina giştiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Abdulkerîm Mihemed ragihan ku guhertinên lê deverê rû didin li ser wan ferz dikin ku xwe yekrêz bikin lê pêwîst e PYD hin de gavên baş berev NKSê ve bavêje. Hasan Ramzî endamê Komîteya Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya dibêje girtina serkirda Abdurrahman Apoş aliyê PYD ve dijayetî ango intîqameka siyasî bû
ئەو بهێڤینە کۆنها دەرفەتەک نوڤە بە کۆکاربن خەباتەکێ بەرەv bi hev re bikin û mafê Kurdan li Kurdistana Sûriyê bi dest bibînin. Tena demjimêr 5 bidawî hat heşa di wexta werin.